Pemirsa pinaka edan pemargin puncak karya Pedudusan Agung ngenteg linggih mepedagingan Tawur Agung lan Musaba Dalem ring pura dalem Desa Adat Celup nemuning raina anggara kasih huku perang bakat kemargiang puncak karya utawi mukyaning karya ngenteg linggih. Linggala punika taler kemargiang upacara mahingkup mekebat daun mangun ayu miwah mepeselang sani kemiletin oleh Samian Kerama Desa Adat Celup. Bendesa Adat Celuk Ikade Anom Astebrata Nyobiahang karya Pedudusan Agung kemargiang sesampun wangunan pelinggih ringpura dalam celuk puput kabacikang sanenanin kebakaran dawak tanggal 13 Agustus warsa kali tali sanilintang. Pemargin upacara puniki pinaka cihna serada bakti saking krama Desa Adat Celuk majeng ida sangyang bidiwasa. Upacara taler kapuput oleh 13 diri sulinggih. Dudunan upacara kadulurin antuk memargiang upacara ngenteg linggih ring pura beji raris kelanturang antuk upacara mukyaning karya ngenteg linggih mahingkup makebat daun miwah mangun ayu ring pura dalam celuk saha taler ring pura Prajapati. Wenten ke Pancabayan geni bayo dadosne sami pelinggih pun nika dadosne sane mangkin malih kelaksanayang karya agung puniki. Angge niti tiang ring bendesa manahe niki riwusan karya puniki mangda presida karya niki wenten pikonoh nyane presida memberikan getaran-getaran energi positif ring kramo waden ring sewewengkon celuk taler mangda presida ngantuk ring duro desa puniki vibrasinya pun ngantos mereka. Pemangku pura dalam Desa Adat Celuk jero mangku dalam Karang Susana Putran Latarang pemagin upacara ngenteg linggih antuk ngelinggihang ide Sangyang Widi ring pelinggih sani anyar tiosan punika ring pemargin upacara makebat daun madue artos ngebatang don. Pemargin upacara makebat daun puniki patut kemargiang sinarengan ring pemargin upacara pemelaspas miwah ngenteg linggih sani pindah ke puncak pemargin penyucian ring sajeroning pewangunan anyar pura. Sesampun upacara melaspas mangde kedabdabin antuk serana tika. Raris kemargiang upacara mepeselang majijiwan maindang indang miwah memasar. Niki wantah karya agung ring pura dalem niki tingkatannya ne wantah tingkat utama dados ngangen kebo ketiga sane dumun piodalan titiang tegak nyane wantah kebos nguncang nah sane mangkin sampun jakep paigoman ring krama sami ring projuro sami nunas pitikat ring sulinge sami mangkin sampun sumangem ring tegak karya puniki ring rahina anggar kasih perang bakat nika wantah dados tegak piodalan ring pura dalem. Melarapan pemargin upacara puniki keabdiang Samian Krama sida kaician warunugraha ide antuk kesehatan taler kerahajengan ring skala miwah niskala taler sida nincapang karumaketan pasemetonan saking krama Desa Adat Celuk antuk sida ngemanggihin kerahayuan. Puturatna Bali TV.